Šta li to vještica sprema ovog puta? Uj, opet pada snijeg. Treba mi metla sa nadstrešnicom. Hop! To je bio posljednji snijeg te zime. Proljeće je konačno stiglo u dolinu Mumijevih. Čini mi se da njušim proljeće u zraku. Ovo još nisam vidio. Dobar dan, gospodine Hemoli. Ove godine si se rano probudio, Njušo. Ustao sam prije mumija. Možda bih se trebao vratiti u krevet. Upravo si. A gdje su mumijevi? Hej, mumi! Probudi se! Stiglo je proljeće! Mumi! Možda je mumka manje tvrda na ušima. Mumka! A uvijek meni prigovaraju kako me teško probuditi. Moram prići bliže. Šta to radiš, Njušo? Šta radim? Pa valjda vidiš šta radim. Kreten, zašto se penješ ljestvicama? Mumi i mumka još uvijek spavaju, a krajnje je vrijeme da se probude. A zašto onda ne ideš kroz vrata? Oj! Izgleda da se još niko nije probudio. Čak ni mama Mumi. Mumi, Mumka, probudite se, stiglo je proljeće, ej, pazi ovo sad, Mumi, probudi se ti od rata debela spavalice, u stvarnosti nemoguće, ovo je baš čudno čak i za Mumija. Otvori, mala mu. Koliko sam se samo uplašio. Zašto ih nisi probudila? Pokušala sam, ali nema šanse. Šališ se. Niko ne može ovome da odoli, mala mu. Probudi se, Mumi, znam da si škakljiv. Mumi, probudi se. Ništa, jel da? Naprosto odbija da se probudi. Ovo je vrlo čudno. Strašno. Baš žalosno. I to u cvijetu mladosti. Prekini, mala mu. Moram! Srce mu još uvijek kuca. Diše, dobar znak. A šta je sa Mumkom? Probudi se, spavalice! Mumka! Mumka! Jednostavno neće da se probudi. Ovo je stvarno čudno. Pokušajmo ostale. Probudit ćemo mamu Mumi. Baš čudno. Mrtim kad drugi spavaju dok sam ja budna, a u drugu ruku ne volim nikad i obratno. Tata Mumi, probudi se, molim te. Mumi samo spava bez obzira šta mi radili. Probudi se, mama Mumi, vrijeme je za doručak. Hajde, tata Mumi. Mama Mumi, umirem od glad. Ništa,
Nema šanse. Izgleda da mumijevi još uvijek spavaju zimski san. I tvoja sestra momka. To je stvarno čudno. Ona se uvijek budi čak prije mene. I mumi, ali izgleda da ove godine je malo drugčije. Da, dobro. Ja se vraćam. Navratit ću ponovo kad se mumka probudi. Trebalo je da se vrati kući. Ako se uopšte probude. Molim? Pokušali smo sve da ih probudimo i ostalo je još samo da probamo s kantom vode. Tako je, galabili smo, tresli smo i štipali, škakljili. I da ti kažem, to je zlosutno. Hajde, ne mislite valjda ozbiljno. Ej, zdravo, mume. Ovo je stvarno neobično. Još uvijek spavaju, zar ne? Ja, jako zanimljivo. Naprosto ne znam šta da radimo. Mumi! Jeste vidjeli, eto. Jesam, u pravu si. Ostaje nam samo da čekamo. Valjda ste u pravu. Ali ne brini, dani postaju sve duži i topliji, tako da mumije neće moći još dugo da spavaju. I mumka. Naravno. Kladim se da će se mumi probuditi čim se svire vrati. Nadam se da si u pravu. A onda nekoliko dana kasnije Svire se stvarno vratio sa svog redovnog godišnjeg putovanja na jug. A gdje je mumi? Još uvijek spava. Svi mumijevi mirno pajke. Spavaju. Ništa ne pomaže, jedino da probam maljem. Šta misliš da bi moglo biti, Svire? Ja mislim da su bolesni. Moglo bi biti. Možda spavajuća bolest. Pojma nemam. Ali meni ovo izgleda kao da je neko bacio čini na sve mumijeve. I? Čini. Ali ko? O, jasno mi je. Ti misliš na vješticu, na Alisinu baku? Ali zašto bi ona to učinila? Mi već nije ni na kraj pameti. Kako ćemo to da otkrijemo? Ja ću otići u šumu da je vidim. A ti misliš da će ti reći, čak i ako je bacila čini? Nisam siguran, ali nešto moramo učiniti. Ne možemo ih tek tako ostaviti ovdje. Idem i ja s tobom. Ja mislim da je bolje da ja ostanem ovdje i budem pri ruci u slučaju da se neko od njih odjednom probudi. Svire. Vidiš? Budi se. Mumi! Mumi, hej, mumi! Ćorak! Već od samog pogleda na njega meni se spava. Ako su to neke čarolije, mumi, ne brini, skinut ću ih ja sa tebe. Kuda si pošla? Obavila sam sve kućne poslove, čak sam oprala sve tegle za otrove. Pa kuda sada misliš da ideš? Pa došla proljeće, bako, mislila sam da se malo zabavim i poigram. Vještice rade u proljeće.
Odo do doline mumijevih samo na jedan dan. Tako sam i pretpostavila. Samo hoću da vidim mumijeve. Ne možeš, oni spavaju. Ne spavaju, zima je davno prošla. Bez obzira na to mumijevi i dalje spavaju. Da? Otkud ti to znaš, bako? Mi vještice sve znamo. Ma nemoj, pa ja ću da odem kako bih se uvjerila. Vrati se, čuješ li? Ne mogu da izbijem iz glave brigu o mumijevima. Ja sam im otvorio prozore. Jako pametno. Treba im pustiti proljeće unutra. I ne zaboravi da im poturiš da ponjuše prvo proljetno cvijeće. Zašto mu nisi ispričao za vješticu i njene čini? Pazi, na kraju krajeva to mi je samo onako palo na pamet, a kad pogriješiš u ovakvim stvarima to zna biti neprijatno. Prema tome nikom ni riječi. Važi. Ja sad odoh. Odoh i ja. Pazi, eno Alisa. Šta ćeš joj reći, kaži? Pa valjda je najbolje da joj kažemo istinu. Prvo ću ja da porazgovaram sa njom. Možda je tako najbolje. Ta žena je nevjerovatna. Bako, kako si mogla biti toliko zlobna? Zlobna? Ali ja sam to učinila za tvoje dobro. Za moje dobro. Ako mumijevi spavaju, ti nemaš razloga da ideš do njih. San će im dobro doći. Ma bako, šta pričaš? Učenje ti je išlo dobro. Ako tako nastaviš, ne vidim zašto ne bi postala punopravna vještica prije tvoje 30. godine. Znači, ako budem viđala mumijeve, neću postati punopravna vještica prije 31. godine. Čuj nešto, mumijevi vrše loš uticaj na tebe. Tako su odvratno dobri. Ako obećam da nikad više neću kročiti u dolinu mumijevih, hoćeš li ukloniti čini? Tako govori prava buduća vještica, onda obećavaš. Da, čvrsto obećavam. Odlično, čini će biti uklonjene. Svire, Molim? imaju dva načina sa kojim se uklanjaju bačene čini. Da. Prvi, ja idem do doma mumijevih i čaram baram nad uspavanom porodicom mumijevih. Bako, to nije nikakvo rješenje. Misliš da bi ljudi mogli zamjeriti što sam bacila čini na mumijeve? Vjerovatno si u pravu. Onda Svire, hoćeš li da ti to obaviš? Ja? Ali kako? Jesi li možda ponio svoju harmoniku? Naravno. Daj mi je, molim te. Moje čarolije neće biti potpuno efikasne ako blenete u mene. Daj mi sljedeći otrov, Alisa. U redu, bako. Čarolije neće biti efikasne ako neko blene. Pa čujte, inspektore, nešto morate poduzeti, pa vi ste policajac. Pa znate, nama nije u opisu poslova i zadataka da budimo ljude. Ali, inspektore, vi ste naša posljednja nada. Možda biste mogli upotrijebiti svoju zviždaljku. Eto, molim vas. Ali znaš, u zatvorenom prostoru može uši da ti probi. A možete li onda da opalite iz revolvera, molim vas? Za ime svijeta, pa otkud mi revolver? Hej, Svire! Mala mu! Još se nisu probudili, je li tako, a? Mislim da nisu. Pa, da počnemo, Svire. Evo. Svire. Zavedi jutro.
A, pa to je svire. Probudi se, momka, stiglo je proljeće. Probudi se. O, je li to već stiglo proljeće? Dobro jutro, dušo. Dobro jutro. Imam grozno osjećanje da smo prespavali. Jesu li ostali ustali? Mislim da te izradila svire. Zavezi već jednom. A možda je već zaboravila kako se skidaju čini. Zdravo, svire! Jao, probudio se. Dobro jutro svima. Zdravo, Luka! Drago mi je da si se već vratio, svire. Njušo, i ti si se probudio. Jeste li čuli ovo? Ti si se kasno probudio, eto u čemu je stvar. Ko, ja? Ej, Hemuli, Mumi je već ustao. Jao, mume. O, draga sestro. Ej, ne bi joj bilo drago da sam joj zviždao na uho. U pravu ste, oprostite. A šta je sa mamom Mumi i tata Mumije? Zdravo svima, šta ima novo? Ma šta mi reče? Drago mi je što vas vidim. Pa svi su se probudili, to ne razumije. Ali šta je to što ne razumijete, gospodine Hemuli? Pa bili smo malo zabrinuti, je li tako, Mume? Naime, jednostavno niste htjeli da se probudite. O, svire, nisam znao da si se već vratio. Slušaj, tata Mumi. Zašto ne biste svi lijepo ušli u kuću, pa ćemo u šoljicu čaja popričati o problemu koji vas muči? Ali to je tvoj problem, a ne naš. Ne naš. Ma nemoj, ali mi nemamo problema. Kako bilo da bilo. Izvolite svi u kuću. Ovo važi za sve vas. Tako je, molim vas svi. Šta se to dogodilo sa nama, svire? Alisa, Alisa. Došli smo da te vidimo, Alisa. Jao, to je baš fino od vas. Baka ti nije kod kuće, jel da? Nije. Onda se možemo igrati žmire. Ali ja sam joj obećala da neću da se igram. Znam, svire mi je rekao i to je bilo krasno što si učinila. Samo si joj obećala da više nećeš dolaziti u dolinu Mumijevih, je li tako? Da li je tako? Tako je. Ali joj nisi obećala da se više nećeš igrati sa nama, je li tako? Prema tome, ako ti ne dolaziš nama, nego mi tebi, sve je u redu, a ti ne kršiš obećanje. Pa, valjda si u pravu. Da, u pravu sam. Uspjeli smo! 9, 10. Jedan, dva, tri, Ne viri, Njušo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.